Karibu mwami mwoyo kwanje, karibu mwami mwoyo kwanje, karibu chile kwa balamu nyangaino ekuinjisa hani mchipindi chefishili wale nyasaye mera kanje no mkambi Stephen Hamati no kusangali okubana okutirisia makwa kwa ekerenge mkoloba nyasaye papo mikulu sefo unyala byosi chaliyo undishinga iweta iwe nyene yoholanga mohwa kama kana iwe nyene yowo ninja malwale kabantu balanyanda okuona ka iwe nyene iwe wala hulo mwana wa Yesu Kristo bafira kumsalaba mbukuoni gwe iyo neyo wenyene ukiranga ni kukona mana kubuha kulabalamu ubulamu bwefwe ende byose bilonda na nefwe birulama mahono koti habitya kuli natyo cyose ne cyakuli bakuni natyo byose birulanga kuyiwe usanga rembo kulabalamu nyanga ino mundu anyasaye ose ahulolanga na hulirisia kupirori kulobulamu bugwe umanyiro linde mpango bilaye bulamu bugwe kusaya mbumwame mpango chicho ndakawa enyambula mbweke hole wakupandira maheka we obachingule no baisi ubirechi chichiroli nyasaye mwami likuwa lio kulikomba ichirani mkuwa mkate kwa bulamu kuikomba likuwa lirio chira chukumanyanga hulo mkate kutwata abula hulo likuwa lirio elini no bunyali mwami kusaya likuwa no litenda mani no bunyali kachira lihole akayo lirumire lihole liela Yesu Kristo mwami mfwe amen. Basi lwavere kwavere kuchakiro kuhola kuikuwa mbu daha hola shina anomba iwe nasi hola shina ulwahwa kukorwe esha hola esa indiwi uhulanga mbulamu ubonyola amahuwa na manji mpaka ulabu ndohola toto shendi ndamanita khandi she maire esho hola tawe kubola mbu bire bindu byonyala hola uloba no udrambu sho maire esho hola tawe karoa mahua konya lohola maparo opara mbushi umaisha nya loholata lakini muhubisuri rwanda nyasaye onya lokumanya shohola wasomerenga keti ndalo wa habiri sura ya 20 nikubo lambo omruchi Jehoshaphat yaserwa nenda basuku bataru kunyangadala bamwitira abasuku bataru nibenya bakupane nae lihe basi indakano ya kubolere keti ndalo wa habiri 20 ibo lambu nyalo hataru lwa lambu nae Jehoshaphat yaria nenara homoyo okabo mwami na kupomlome kwenyanga okuonga inzala mu Yuda yosi abayuda nibahungana okuhabira mwami katohurula matala kosi akayuda nibeta okabo mwami ndenyo ure akayabola yabola olunyalo 12 bwe nyasaye wefwe shola bakuma okubasho kuliko netingufu okuyinga omukanda kuno omuhongo okwitso okusera katasho kumanyireko esha kuhoere okholata netimoni tiefwe ziri kuiwe kubola mundu wa nyasaye mbu oloba no urambo ohairwe oloba no urambo Jehoshaphat ya ura narire Zaburi ya 56 onyalo hata kusoma kwa somere Daudi nabo lambo olwemba nerire ndala kuisikaiwe olwemba ne urobri moyo kwanje amaho fulani katechesi yo moyo kwanje obunayi bwanje nendo okwisika kwanje kulaba muiwe omuntu wa nyasaye kanyaliha oure norire kanyaliha oureli kwa fulani habari fulani netekoviram oureka horisi yo moyo lakini mundu wa nyasaye abolambu olwa norire wisike omwami basi hulola Jehoshaphat nabo lambu omwami efuhu mamani ta omukanda kuno no muhongo kuyombo bunyali bwefwe mundu wa nyasaye esaidi amakoa ketanga mulambu bwo ekuba olanga nawe saino no uranga no filamu oli out of control ebintu bili out of control yani obunyali bwo shibibinyala tawe biyo haire abolambu toto haire omukanda kuno no muhongo khandi kata shikumanyire ko kata nikhwaba kuba khone ndo buchensi bwefwe shikumanyire esha khola tawe zinjero hataru harano daya ndo mustari ko sana kubolanga mbu uirete kunyasaye ndo moyo kokosi ola tegemea okupara huho mwene ta bola bundu babola mbu shikumanyire esha khola tawe lakini timoni tiefwe uliraliene lene lya nsiamno bu timoni tiefwe zili kuiwe kumamani kefweta kukorwe esha khola
lakini timoni tifo tiri huiwe ulwashina eyo neyo nyasaye oula konanga tindolo katokurengeza ta eyo neyo nyasaye uli na mani kefwe kosi eyo neyo nyasaye mwene bunyali onyalo okukira huruke amasisi amahongo onyalo okukira hupane nende kata amajeshi amahongo eyo neyo nyasaye umundu wa nyasaye asubuhi enyanga ino omwoyo kukwo kulatechera tawe hulwashina hulwambu aliyo ounyala akayola nyalata aliyo umanyire esha yo ohoero hola kata yo nokorwe hubolambu omunyaha nokuko kula huine hunyasaye omunyaha nokuko kuhusukume ohaba nyasaye obutinyi boli nabo omunyaha noko uranga ko finyo moyo kula huine hunyasaye ta kula kirole husaya ta kula kira olole mbulama kanza keka lwelano ne holendi tiri rohsaya kata munzu mungu tiri rohaba nyasaye kata mbutinyi boli nabo shikira obunyali nomba obuhonyi bwa wikomba burula hunyasaye Daudi abolari ndala chingula timoni tianje kamina nga mutimoni tianje ndalara huiwe shema ide shehola tawe umamani ngorwe shingala bana banje na balie ngorwe fisi na rusiena ngorwe obtesha ni banje buno itala lyanje na liberiena ta biashara byanje ngorwe shingana ve ngorwe ne some ne malelina ngorwe lakini nyasaye timoni tianje tihuiwe kubola uisike nyasaye umunyaha no kokokoso no korwe shohola itanya sayali umunyaha no kusukuma ohaba nyasaye kana nkaba no kusaya no ngaizala kana nkaba no kusaya no lumira nyasaye no bulai endio shikira nyo injira ndala ya msaada kuko kulanyole khaliwale khabiri kwa mara kubola nuwahetsa kunyasaye umunyaha kuma kunyasaye kukira manyo yumamani nyasaye la hulange bidu bikhola kebulambwefu kachire hulabu ndokumanya nala li nyasaye chindakapere mbi nala li nyasaye abana banje shibahasoma nala li nyasaye ebyashara byanje byali bikwire yafungula injira indi injira ibula nala li nyasaye ndwahetsa imberi uwe chikenyanga uitenola lamikata kwa somere mujozo patlieta imberi wa nyasaye yamala nabola yo nyasaye waba kukabefwe ne yo mulonjweli kulonende shalo shola kuma abandu bano shikira ne yo ahurusia warusia abana bo Israeli mumboe Misiri lo itaimberi wa nyasaye mundu wa nyasaye itano mpaka itano mfumia itano mchingula itano witulira amahuwa kaya hola ole tanobo lano ola lamika nobo lambu lano nyasaye lola lano itano chingule lira lirie itano fumia obunyali bubwe itano no mwitusia akaya khoraho nobo la nyasaye olundi lwaleo ndabira marebo school fees ya lola khashinga yumao lakini nyasaye we kula injira olundi lwalo lwanda dinama lwale ka typhoid kama le miezi 3 umwami nyasaye wao nia ndituliranga olumtesha ni bwaje bwa hafunihe umwami wenjira kari nore romulemba kari wanje ndo wasi anje msasa wanje ndo mukhaya wanje ndituranga nyasaye olwanda nenkosie kasi mu everready wamala wikulo mulyango mukenya power nyasaye ndituliranga amahuwa kano kosme yo ahola ndio ohoero kuitsa imberi wa nyasaye uitani witulira ya khonya nuwira itubu nuwire simba shingala Daudi yetulira nafumia nyasaye nakola nyasaye ne yo ahonya ne yo waitusie andulirano no korweshe holo mundu wa nyasaye itaimberi wa nyasaye no mfumia Zaburi ya 100 ibolambu muite munyanyite ne doktatala muite mubiribwa bibye ni musangala injira yo kuitaimberi wa nyasaye shishuhulo kulala mikata shuhulo kubulula nendo kulira tawe ni injira yo kumpaka yo kumfumia shikira lo kholanga hurio shingalo ito hula badaye lo kholanga hurio kubetanga hula omukhono kwa nyasaye kubetanga hula omukhono kwa nyasaye okuita mahuwa kefwe kachire akupande shikira Zaburi 22 mnyalo hatarubolanga mbu ye nyasaye amenyanga abantu beba mpakanga amenyanga muifuma y'abana bebe amenyanga mufumi bwa abana ba Israeli bweshifumbi shesho bunyali shitango kwihala ayetomi bungwa witomi nyasaye kupira nyasaye oryo kata nikaba mahuwa na matinyo kupira nyasaye oryo kukaya kholera huo chingula nyasaye shishira kwa bore lo chingulanga nyasaye omnyaha noko kutitianga dalabola hadi lo chingulanga nyasaye mwekuko ulobo lango mwami ne yo mwene bunyali kachiranga omnyaha noko linako kutitia ne nyasaye na chinguha lolo nyasaye chinguhanga obene hakika ala kupandra basi ndenye kumeta makuwa kandi handi kavirendi akohoero hola oloba no lambu okorwe shohola oloba no mamani akohulwana amakuwa ko omwene uraenda kanaibo langa iriana mstari kwa 13 nende 14
abayuda bosi nibasingira imbere y'omwami nende abayiya babwe n'abakasi babwe n'abana babwe witurire betere imbere wa Nyasaye omunyaha no kubarere imbere wa Nyasaye omwami Jehoshaphat omuruki umanyiye example ya Kenya hanga katabaruki befwe bamanye kata magava na kefwe kamanye ama MCA kefwe nende kata president bamanye bo omunyaha no nikulo okuyomba omundu okuyomba maparo kefwe shinga akehole hanga mshalo kefwe saino omusaada nombo bukonyi buli kunyasaye abaruki bakoyere bamira abantu babora abantu baye kata nkabe senate nyala kuyikhala kata nkabe bunge nyala kuyikhala lakini ku amakwa kanoka kuyomba kulangise Nyasaye basi Jehoshaphat bala betero hulangisa Nyasaye mana ni roho omwami 14 mana roho omwami ni enjiramu ya Azieli wa Zakaria Ebenaya wa Eyeli wa Matania omulawi omubana aba Asaf hakari muhungano na inasungambu ulire inywe abayuda mwesi nende inywe abamenyanga mu Jerusalem naye omruki Yehoshaphat kanoniko oko mwami ababolera amubolera mbu murariata ulira Lois ka dobe tanga nokorwe shokola lo uranga amani koni kawere nokorwa nokolo riena tawe nuita kunyasaye alahuwesi alijibu nuita kunyasaye alahuwesi atua yohoero bukula ndakanobola roho wa Nyasaye ya mwitira mlala kuba kuhani abana baba kuhani ulangwa ya Hazieli nabola ulire Yuda yose ulire kato muruchi Jehoshaphat ulire murariata kata ofuo moyo kulo mukando omuhongo kunota murariata barire lohra wa chimita habula leria wale hataru yohoero kola nokorwe shohol bi kulalire mahono kanyasa mundu wa Nyasaye ababo ramu Nyasaye abulari lihe chimelie yweka lihe shirire nyuta mulariata shikira aliyo ulaba kupandla Nyasaye niye ulaba kupandla mundu wa Nyasaye eshiranga yonolo mwana wa mundu na Nyasaye ali Nyasaye nilikuwa mkalama hekandi akayo ola yalo kupandaka ye unyala roti nya tibiti zafani oluti ulanga huo au maunya lo kuidi amati kali ya overeta we nala li Nyasaye wa mahe aliyo amafarao nenda majeshi ka farao akahulo anga huo atola nyalo kupana yo mweneta lakini Nyasaye anyala kupandla akire akamulule munyanza mana kosi kafue liheshi reliliota liheshi reliliota lihendelia Nyasaye mwene bunyali lihendelia Nyasaye unyalo kasi amati mushangalangwe nomba mushifimi lihendelia Nyasaye unyalo kulinda kata muliro hakarikari shingala ya linda Shadrach Meshach na Abednego omuruki una yamanya abantu balosieba malire kata babatu pa muliro ipo mundu epo mundu abantu abasukura bango Shadrach Daniel na Meshach muliro bamanya abantu bano bawere haneli hedi alichi yali yabango Shadrach Meshach na Abednego ta hedi ya Nyasaye unyisinja umuliro Nyasaye unyisinja umuliro kata nikumetwe marasaba niye mwene lihe niye ukupananga olaenda ta lihe shireli iliota la kulira Nyasaye wala kirisia mu exitala nyisitila ya Daniel tawe olwali na tupiro mbina watio niye Nyasaye mwene mahe lihe shireli iliota mwana we ola fumatidolota ola kandaka ni amahua magita la kulira mwene mahe la kulira mwene bunyali la kulira ounyala byosi abana ba Israeli no balibodo kunyanza izahanyu bali Musa dibabira Nyasaye babola Musa kwa hafirire kwa kulekene katakula fire Misri mumboe nenya Musa nakimbulo mweko kunyasaye Nyasaye napora Musa bu abantu bana baliranga mushina ndikuhuna ngetawe tiri rokuteberi mundu wa Nyasaye uramoyo kwanye bokoere utirire nde safari ola kwa makanita orariata liheshireli iliota so umanyire otitanga ta lakini umanyire otitanga Nyasaye amanyire otitanga eyoko biramo lakini amanyire ako biramo amanyire ako biranga orariata
liliota leho solana tabandu leho kupa leho huida nanda uchikakonya ta lehanya saya kupa nire le oletete yomwene ta ola bona bandu banone bamanye busese ndi amani busese ndi connected lehana na amahwa yako ombayo ko yonoti amola rekwa chicha abo bamanya shinda bakubayana nojako kuingana nde nyafyala huo nende boss wo wakuandika nojako kuingana nde serikali shinonyata lekha nyasaya kupanile ila nyasaya ni unyala byose nyasaya ni unyala kia serikali nyasaya ni unyala kia basukumobo nyasaya ni unyala okunyisi abafumu nyasaya ni unyala okunyisi abalosi abakuloka nyasaya ni unyala lihe chireli idiota umundu wa nyasaye banyolo fimbuli ikuwa nyasaye ya vetera li khane li shimularia tawe li heshireli yenyuta umundu wa nyasaye li heshireli idiota ila hula lihe mechira khane hasa saba kula saba ibo lambu mulahendo mwakuli kwa liosta lakini mahuwa kosti ulo saba nendo kusaya leha ameya kenywe kabanyeka kunyasaye olaenda ta omanye no moksaya no mokula kuranya saya akawikomba obetsanga no lwano mwene obetsango mwene nuitetea obetsango mwene no habambu ne hole ndiena ola haba singa lo mwene no holeta lihe ne lirie lihe ne lienya saya ola chiro mweko kuendeta orariata evita chibire bibiota lihe shireli idiota lihe ne lienya saya nyasaya la kupandra nyasaya no manyire shinga school fees ni nyola fe nyasaya no manyire shinga biashara byone bikase nyasaya no manyire shinga lobtesha ni bona bukaluhalala nyasaya no manyire shinga lono rungereni nyasaya no manyire shinga lono abana bone bakinguke nyasaya no manyire shinga lono olime nyasaya no manyire inzu yo ni ombo kwena nyasaya no manyire omulekereliye mundu wa nyasaye olaluhana naeta olaluhana tawe lehera mwene bunyali shikira toto yo umamanita ekiranga no khairwe ni khulwa umamani ekiranga no mu bunyali bwose ne ekiranga no korwe shohola umamani lehera mwene bunyali uluhamuye singala Yesu ya uluha nali mulyaro na amanyire mbuli hene lya papa uwe ya uluha yali no mulembe kata amahuwa nikatinyire onyalo kuba no mulembe kata nikaba amahuwa kahuzungukanga na matinyu muno no la khulire mwene mahe no la khulire mwene bunyali no la khulire unyala byose mundu wa nyasaye ulra yababora murariata murariaka tokufuo moyo kulo mukando mukongo kunota okubalihe shineli enyweta habula nelia nyasaye mukamba holomoshe okubukana nabo sibutia kuloshina lihe shireli enyweta murariata sia mundu wa nyasaye esafari hiyo yobuonia itirire buhane desoni chenda kadi noti amtao no khabe kazi buha kadi noti no bunaye manyire inyanga ino nyasaya la kholeshi mukamba kulinende mukamba nomba inyanga ilonda ho ilineti khabe ola fa makane khulwa ke khole nyanga ino ola fa makane khulwa ke khole mkolobata buha khandi nende ubunayi buha khandi no parabu inyanga ino nyasaya la khonya khulwa shina akaye khole mkoloba shikalini ko aka muanga akaye khole nyanga ino nenda kana ko khole ta dala bora akawa abiriremu shikamanyi jambu niko kana obiremo mkamba tawe holomo hanotia tsiririra nende safari shichira shina omwami alahupandra lihe shireli idiota urra esu onyalwa 20 daya ndo mustari kuno sana mundu wa nyasaye kubola huriena kubola ngambu nokorwe shohola yohuranga otie imberi wa nyasaye oreho moyo okumukhaba nyasaye ya habiri kwabore luita imberi wa nyasaye ite no mfumia no mchingula nolo lo kongo bubwe no muitsusi akaya kholera ya gatara kwa habola mbu orariata sikira lihe nelibye omulahule leho mwena lwane yo makili enyalo kumanyirisia ebindu byose ngana bikholekeka o mamanita Josephat bali na manita kana noli na mani mana basuku batang wa khanyalata kata noli na mani afadhali angelala ya halwana nalyo alanya lakini no bulai buli heno shirali lileta shina abasuku bataru umundu wa nyasaye Josephat ya khanyalata shingala wesoli amba kwa kahukire kataru kaloma kwa kahuzungu kanga akata kayomba kataru mitoto
omubujali mitoto ohairwe lakini lihe shifeli iliona mnahule sura uliyalo 20 bolare nibauna mabwiwi nibarula nibatia mustimi shatekoa no lwabali nibarula Yehosafati yasingira nabo lambu iwe Yuda nenda bamenya mu Yerusalemu mumbulire subira omwami Nyasaye wenywe ho mularalisibwa subire abanabi be ho mulakasa lihuwa lindilio hoero hola nokorwe eshohola noura no hairwe subira abanabi ba Nyasaye Nyasaye abolanga okubirira mbandu bebe Nyasaye akumanyinja injira okubirira mbandu bebe indakano ibo lambo kulo munabi Nyasaye anunula abana ba Israeli kulo nabi yabachesia mustimi paka nabosia mushalo esha balakira Nyasaye arumikiranga barumishi bebe okurera likuwa lyobusubiri moyo kuo okurera likuwa eliamahuwa kana ahole mbulabugu subira abantu ba Nyasaye abolari bu subira omwami Nyasaye wenywe muraralisibwa subira abanabi bebe nenyu mulakasa akamina ngabu umundu wa Nyasaye kenyango subire abantu ba Nyasaye arumanga okubola makuwa koko kata sisi nendi mu ulwashina amahuwa kembolanga shikala mahuwa kanje butwata amahuwa kapasta uo akukambiranga mukanisa okabukule shingakanya Nyasaye ulwashina olaralisibwa khandi olakasa okasa huo kulondana nende okusubira amahuwa ka abarumishi ba Nyasaye babolanga bulambu mundu wa Nyasaye no bulai omukambi wona akamba nabola lihuwa elikukasia bola amen no bulai kusangara injili ya Nyasaye singakatalo kubolanga namna hiyo ola uratama huwa molereta lihuwa le Nyasaye abola ohoero fukirisa ni nalyo okubirira mundu wa Nyasaye warumire shikira Nyasaye sharumanga abandu bebe shikayata abarumanga nende lihuwa erula ho ikumbi shesho buruchi basubire notya mukanisa bana pastor singira bolembu endolango mundu Nyasaye nahola lihuwa endolanga Nyasaye no bulayo ngola amen okulondana nda maandiko shikira obetsanga niwenyo kase obetsanga niwenya oralisibwe obetsanga niwenya mbu olonda nenede akanyasaye abolanga mundu wa Nyasaye nikahabo subiranga pastor uo nomba bishop uo kenyanga nabola nakambo bole amen kenyanga na huesia mashauri na huesia obwibali na huesia mechesio okasubire shikira niye omundu wa Nyasaye yarera nara kubulamu bubwo abole nawe akanyasaye alinako esaino ekintu kinyasinja abantu kandi esaindi katani bakorwe eshabahola shiba manyirebu abantu ba Nyasaye arumanga abetana ababolerebu tyobora abantu ba Nyasaye bahole 1 2 3 esaindi onalanga pastor uo ozoyanga bishop uo ozoyanga mukambi uo ozoyanga makambo konyolanga Western Nyota TV paka olla nika kawaida mpaka kana Nyasaye nabera hole shindu shaholata shikira wanala mpaka sho musubirata nieta nobla emanyire pastor Steve alabola haleluya emanyire to wimbo lubolanga bu Nyasaye no muhongo wa munala wazoea obolata ni kawaida bishop lwaleta alaboleni omukambi wanje lwaleta subira amakwaka bora subira Josephat yanabola ari okulwashina kulwambu yali natinyisi njabandu basubire likuwa lya Nyasaye yali harera okubirira mu yazieli mbu evita nomba lihe shireli abota Nyasaye labakupandra no bulayo kusubira abantu ba Nyasaye nibabola likuwa mbulambugo umukambi yetso kusaira no lwala so labola mbukambi no shakama shingo undi wendo la mu TV nomba we uranga mu radio mbo akolanga miujiza tawe subira umukambi uo subira pastor uo subira askofu uo Nyasaye amurumire subira ako uranga nikakambwe saidi shikira shina no subira abantu ba Nyasaye no subira abakambi ba Nyasaye no subira abantu ba Nyasaye are ranga mbulambugo obezanga no kase shikira abantu bano babolanga lihuwa elirudro kushumbisha Nyasaye ola bajaya ta ola bazoe ata ola bola hiyo ni kawaida ya pastor wewe hapana uyaka Nyasaye bola kubirambo kata nikaba mulinende ukone nde pastor kata nikaba ni papa uo nomba ni kuka uo kata nikaba ni mama uo nomba ni senje uo ulirisia kabandu ba Nyasaye babola
kata no fungule TV nwenyo hura amechesio ulirisia shinga langa bu nyasaye ni ubolanga okubirira mbandu bano no bachaya no laba ulirisia ta no banala no laba no nabandu bakawaida butwa chikira undu amanye chai banywe tange bikombe binga aundi katoba honya aho no baeza ku 200 transport ukakanyalo kuchiro banale manoko sie esauti ya nyasaye eibolanga okubirira mubo mundu wa nyasaye shabolata mu vacuum tawe arumihiranga abantu bebe basubire nokorwe shohola uya ombuha nwenyo kuteha nwenyo kutesia olomo murwe mole yoli na mapesa wasomata uya mahwa ko mukambi unabolanga anyalo bane da mechesio nenda mebalo aunda umedigri shinga yueta aundi shabolo lusungu shinga yueta lakini urama huwa ko munabi uo ulirisia mahua keke ulirisia mashauri keke no kase no korwesha okol ita imberi wa banabi wa nyasaye ita uyeke mundu wa nyasaye akamba nabola ola onoko mundu wa nyasaye amahua yako kamala lwabandu bamala basubira indakana ibolanga bamala baholomoha okutana nende abayau nende abasuku babwe olunyalo 22 lubola mana olwaba chako kuimba ulirahando kuimba kulio nendo kuitsomya omwami naraho abakonesheri kuba Amoni naba Moabu nende bo mushikulu sha Seiri abalini betiro kusera Yuda ni barotwa okuba Abamoni nende Abamoabu babushira abo abamenya kushikulu sha Seiri ni babera ni babatibirielala olwabalini bamalira ni babamalirane abamenyanga museiri bosi ne bachaka okhonyana okhwirana nobulayo kusubira likwale nyasaye babole rwambu re abembi kwaya imberi badale orali jeshi bahesi kwa strategy no subira abantu banyasaye nyasaye arumikiranga abantu bebo kubola mahuwa nesaye ndishabolanga mahuwa akali nende akalolesia sensta akalole habukano nek amaparo kaelewanga ta wahabukulore na lijeshi otsango kupana liye no rabembi imberi ni mpango kwa nyasaye yarao umundu wa nyasaye olereta kumaparokota nuaha saya nuaha esika nyasaye nuaha uraka nyasaye abola kana nikaha bashika mekanga sensta kana nikaha bashika lole sinyani kehole kakariena ta ulirisia ta no subira akaba nyasaye abanabole ulirisia ta no londerese akaba nyasaye abole abarumishi bebe abarumire okubira mwikuwa lirie bamala nibachako kuimba babolirwa rabembi imberi nekiro mundu wa nyasaye ekubora nengalushira okulala mikashikula khonyata okubulula shula khonyata nyasaye alinde strategy nyasaye alinde mpango okwe biashara byona bikaluhe nyasaye alinde mpango kwa yokororwe shikira tsingira tshirika matsingira tsyo tawe lehana nende kaparanga lehana nende mundu oparanga mundu ni wa ahonyere lano luyafutwa ne kholendie nyasaye alinde mpango kundi bobamanya bahatira kulwana nyasaye nabola rabembi imberi bachako kuitso loba chako ochingula sauti tiabwe loba chako ochingula nibemba nibafumia nyasaye yamala nieha mbasuku abene nibachako kumadrana abasuku abene bachako hupana abasuku abene bachako kumadrana indakana ibo lambo abasuku bo kuranga babiri bahupana basangira omusuku wa hataru nibamalirana nababene kandi bahonya na okumadrana bene kubene mpaka nibaba ubao mundu wa nyasaye nendio nyasaye na hupandario nyasaye na hupandre na hole mujiza mulala okona kuchire nuibirire akawabiriramu na chire na hore lihuwa elala lihongo owulirisi nyasaye na hore lihuwa elala lihongo eliana limale amahuwa kandi kosi amatititi akawabirirangamu nibo bunaye bwanje nibo busayi bwanje kuiwe na makanita le hanyasa ya kupandre strategy ya huesia umpango kwa huesia okuja lohurusia muhali olimuo kusubire ni kuo okwana kutiye abasukubo lolanga nyanga ino abana ba Israeli baboro abasukubo lolanga nyanga ino abamisiri ba lolanga nyanga ino shino balole handita mundu wa nyasaye emaile saino lolanga malwale esaino lolanga madeni manahanda madeni amahongo ke kalushiranga esaino lolanga butinyu chimulino mulembe mundu mota esaino enganga no ebintu byosi bitire out of control mwana wewe ebintu byo lolanga esaino na be history no engenge no vole matoto nesie waliulia nesie wachendanga kubirenge nengo pefea nesie ulia toto nesie toto muno owalimiranga abantu no lole tiriro kumenya
tiriro nyasaye no lole no attend graduation ceremony syabana bobo no yenge no bola esieta uno toto mama mulehwa khane toto nyasaye wituranga abantu tiriro kufumia nyasaye shatianga mtinyireta yo parreta nyasaye shatianga munjira yo manyireta inyanga indi awonyo mbofu na mutira huo inyanga indi aboro mbofu tio sabeti amahono timoni titio inyanga indi ahutira huo inyanga indi ahola tia inyanga indi ahola tuini khemati marasaba shingalo Elisha yabolera Naaman nyasaye ndinde tinjira tinyingi la hula liye ahumanyo mwene shingalo liye libero kupanwa so lina manita shikiro mwana w'umuntu okorwe shokola shikiro buchesi bubo wolere kumwisha mulahulire tiriro kumwitsomya omwena amanyire munjira yaleteramu alahupana ndenya kusaye na mundu anyasaye timba basi nyasaye tiro obunyali bushiriho olafu amakanita liye shireli lyota liye neli nyasaye ndenya kusaye na hana papa mulira Yesu Kristo shaliyo shingaiweta iyo niyo ukumanga abasuku bose abanyalokiyo mwana w'umuntu iyo niyo ninjama lwale kosi kataka abadaktari babeta bahairu iyo niyo nyasaye oli nende byandu cyose ekyo mwana w'umuntu ahoera arubishire amachesi kosi nendo bwibali bose burulaho iwe bo mwami kata niyo khairwe shakhola iyo manyire kikiro nyasaye wo manyire sibose esaya mulira lya Yesu singalwa khabora isi nendo mundu wa nyasaye bulihe shireli efeta mwame esaya kupandiro mundu wa nyasaye ospe alo lango butigi abasuku ba musere zaidi ya bataro abandi balwana nende bindu ebiyomba amani kabwe lahulo mulebe kuko lahulo bujali kuko omuhono kuko okobuhongo kuitse muhali alimu omulwane kachiralole obuhuli mwamesa endangasya nerumbulambu obutinyu bwalolanga nyangaino obutinyu bumukosinja tindolo obutinyu bukiranga nawo mulembe kinatirira okulola khandita bomwami tinyanga tiri imberi uwe tiyomba tinyanga tiyabiriramu mwami akayabiriramu shikanyalo kufwana ni bwanendo luyali oluitangata oluyali loluitanga muitala liye oluyali loluitanga kukasi yene de biashara bibye nende kospe akati yanga oluyali loluitanga de haluitse kachira kufumia nabo loli nyasaye watoto mwami chingula litala liye chingula bana bebe chingula byosi ebilonda naye shikiro nyasaye mwami abasuku bose abakiya nanga naye endangasya nerumbulamu okuchakira kumutititi paka kumusuko muhongo oba mulula bose bu abamisiri babalola nyangaino shida babalole khandita shingolo alinde Daniel mubwina bwetsimba olinde mundu wa nyasaye omwesi omulembe omwesi amani ko moyo nende maparo kachire atirire muihelino na amanyirembo akupanirungwa mulira na Yesu Kristo saire kusubi amen baso mundu wa nyasaye kulamire tihabi mno emanyire akupaniranga mukamba kuko kuyomba nyangaino iyo iyomba kabere ko mkoloma amahuwa kemberi uo na malai shikira nyasaye nemipanga milai ziriro mwisika ziriro kusubira likwale nyasaye kata kubira mbanabi bebe ola kasa esaya mbokase kulo likwaido ili nyasaye abore okubira mwisi shikira yamanyire khadiliosi nelihuwa lyanje mwama kukasi obene nyanga idai amerakanya Steven Hamati inamba yanje simu ola chilola screen ya TV yao onyala kubola nasi kumanyeka nyasaye holanga kumanyeka nywalo kutiro kusaya nawe halala shikira iwe nasi kulabana banyasaye familia nyasaye wende nyanga indai nekulane khani mshipindi shefe shilonda ko orio karibu mwami karibu